Ndozetu musasi babana wabana umwe kubashanshabura agenda umubiri unomwe kumbe ni ikumi azo murya weza kumuria omukamura umuyamusa ingaje choose weza rekura musasi babana ibana konkana aba tusasi gwarete zili. Let's go mkoya media nenda kueleza beshongozi ba right now three two interviews on a stage. Let's go there. If you are an artist, go mom katenta and ishabuze hari or mission go interview free. Mutabana wanyore ndoze now asmanare katmanta ine makuru tumuseko wabo Manus, I wanna see you there. I wanna see you there now. If you are an artist, I will give you offers. I will commission tomorrow. Oh, it's a better thing to say. We're going to play media. You can show your miracle. Most of the times, I'm quite busy with Kahora, that is Nelson, Ugashina, Shamna, Oguchiru. Lingashi, that I was quite aware. Are inquiring learning to do in your way. No, take a gap with a hole. Manos, you are an artist. I can fight to the back. Let's fight now. In fact, as a man, but I'm from Kabay. What's what one? The Cheshire Roots casting within 2 years. Probably the Cheshire Roots musician. Don't 2 years. Anytime you buy it. You're representing Rubari, right? Anyway, I've quite a video. It's happy birthday for King Jose. A boom stars king. Yo, what's up? Presenting right now. What's up, Jaron? Hurry up now. I'm going to text Gobi. Presenting core media now. Tomorrow you see yourself on core media tomorrow. The video you song from Manus. Drop it now. Tonight I'm here with you. Up tomorrow. Yeah, this Simba. Do you have any song from this video? Take your Manus. Beazi, gumiza mukore. Nyomba kwa Serai Basman murefwe. You continue your life right now. Why you see me out? Because you have to take a shot to live. I record media. You want to chat. Guys, on the beat. Oh, I'm saying bring wagwan. Yeah, bora na makuru muri gatatu mumeze neza cyane muje amasaha kugeza kubagiza Idris. Yo, I'm 256. Hold the mic, Arisha.
Your life. I did just trigger your entering live video. It's about presenting the 2006 Best of the Bazira. Kona, the tongue is garbage. That is Bazira song. Kona, that's by Magnus. Vai. Terus bang kau media. Kona. Terus bang kau media TV. Berkuat semua ya. Kau media. No. Nenda kubaletera makomedi n'abakali abimukira kureba komedi Ora DJ, no nani sabe ko tirare ujire kuno kwa tirenka tono bino. Otherwise ni beba zamunonga izine byanje beyazine ze DJ januri yongera nyenda kubahereza kuri interview na no kwa recording tomorrow to be uploaded. Ya na kujano basa kumkwata record media TV nimbani nkora usoyo mwera to nimbanye ne basize kuri TV tugana tukora parties tuno mwera tokadange kuja kureta ibirago na mukago kumene birago but tuine bintu byinje tukora Saturday burwa mukaga kuma South Times no basa kumkwata yo business ni DJ Teremba. Otherwise no basa no kuza YouTube channel now oronde mukore media TV with African TV Muchiga TV Beyazin na Doni Zentua subscribe ngezo channel zone
none of entertainment n'inde yambarana yakuno. So right now ngenda kubahereza something important kugira ngo nije mbahe na interview iri kwemanira. In other words, needing promotion. What is ananyenda kutandisha hari izina rya audio. Izina rya audio. Amazina text Godi. Nakwakira nkore media live. Ndora musi baba kutureba batera ikishunguru cyawe cyo kusinga kundo mu kano. Chakabi nashemere. Abga birthday. Copyright. Abga birthday at King Joshua. The son of Dr. Jastorage. Abantu mwe n'abaryana abakira. Ramusaba kureba TV na n'abaryana. Bona barya TV, bona n'abakora Shaheji live in Rubare. Nyo wano enda nk'umukozi wa Nkore Media TV mkorere kintu. Unanyendo promote nje buri music yanje yone indatere. Kuwanga nicyo kiroto cyane kinkwenda nyowe. Nikorecho. Nkorecho abakutureba. Mbe nicyo nakora. Mukitero mu ngaro. Kunkana nyaka kwa kurizoni kamu. Nice ya smartphone. Smartphone ya. Ine munywano wa audio mu kumanya jini. No mweka kasa mu munywano wa. Mweka kasa. Nashanga kitari nkucyenda nanye nikabasa kunde mu kuwangambe. Ninyendo mugambira ijena ya. This is Sylvia. Aha. Mbotine. Yambotine chesho ngulchura best Godi. Godi. Aha, good chance your best friend always gayish. Nanyaka kwa kuruza kuna nenda kumutaho inoda tamam. Inondisho always. Unijao kwese gan Isaac. Yeah, Isaac. Kwa sababu nenda kwa baletera bakomediya. Na masho ko bano te amaka tukacheka. Yamba, don't tomorrow. Yamba mutali wawe, yamba tine, yamba, don't tomorrow. Nakwakira sebo nakwenje. Zikariya niwe Isaac. Mwana wa Godi. Text Godi. Wow. Yashabe kintu nyenda kukimukorera. Konka abashumero rujungu wa urakagambo party. Numeki kumanyisa. Nyendo igure YouTube channel yawe. Nashango subscribe binjire Nkore Media. Nza kuchikora for free. Urugati mpaka hakwendera kwezo music. Anyway. Nijalo wayeta no kubakambira kintu kinkwenda. Akwa music yawe, ekina kambira kineki. Music yawe nayi kurabira. Because every day Nkore Media nereko abantu bakorera nkumisha. Tuna abantu bini business babasa kugera byo. Of course tukora na Dr. Jastorage cyo kurebere mikoro yitu takabura. Nene rego abantu bakorera nkumisha tunabasa kurita business rabiro. Abeshongo zikaba bakunu tubasa kubarabyeho ni mu mukiteri. Muzarebe ndizo. Kokiri. Ukiwora subscribe ndio Nkore Media. Yes, ongera ngesima yanze takapira. Akeshongoro bakita yambotine. Ukakatandikira kayo no wakandikira kakija katomo. Akeshongora kampanye ndi kushoma abantu bakandi banyamba munongo mu rubaro. Umwe harimo wakuyambire. Nibinje munongo abanyambire. Ko Umuntu nkubasaga mbu wanyambira munonga ni direct atari kumwe arikaba. Ayo bari muno. Turukumarira. Ndetse cyeshongoro bakitero mu kanoteri y'Vassage oyihiremwe bakitero mu kanwa tumariro ramusi abakutureba banabonywane babo ubugambira barebe ki barakorera iwe. This is text Godi. I be up on the beat. Yamba. Yamba.
menyesha bashomera barebi enamba yawe Yesu ayiba kwasa kushana namba yanje ni 07 8 8 anana mushanju we bari muno Airtel 07 8 kaganemu mushanju na mwenda ina we bari muno ku text godi muhagire urugarubare mukunde kandi mutakayanga kumuhagire umwana wanyu nakwatira se urasa bana JK's on the beat. Beats by JK. When you're the winner, what am I gonna Olimero? When you're the winner, the Donning Carimero. When you're the winner, the Church of Carimero. When you're the winner, I'm Carimero. When you're the winner, the guy Carimero. Isn't that the audio? They don't so first. They don't chase over the winner of a standard track. Yeah, ngoro wina ngora sangamara kure kirimera chikaruga ndivai peje karuga yokora winga first song kirimera kabani encouraging abantu mera chuma kukora ndone chesho ngoro chakachikoranga bachikora alpha music JK wakubana kwenda nakora shanga WhatsApp Bona na igani na rwaiko bona no yetwada don wewe munonga nyendo sibura batureba ko bashomere namba yawe Yesu twachire Manulos yo this is the Don 256 Angola Uganda commercial the biggest wife church Manulos aho kunyende bona mwana nyumbani ho yo pulo wewe munonga yo turi hafi pate ya kingi tozo ya kana abantu bari barebera kimwe kuruga abroad ndetse yo n'abature bamwe bari kutureba mutima ndara nicura bene uzire bazira mutima ndara nicura bene uzire bazira yo nakutangira nkore media abantu bari muri bature live ugomba kubonana n'inso kutwara zabo izina ryawe ni Gori I'm called Manulos from Somesa, CEO, Big Voice Records, in the studio kwa Skongo wewe unatunga and I'm a teacher by profession. My God! Ori teacher By profession. mukatere mboko anyway teacher nakwakira kikija kita kuba cinjire washara mukutere ngoma I've been in this music industry for so long. So for now, when the lockdown hit us, for me I continued with my career. Wow, Manulos tenashemerwa mnonga kandi tuja kutaye sankore media tuganire hamwe bukicira utwekiri ahando wakuba nakwenda nakora ati genda kubaretera ba comedian bitu bakore media now hope sima shweko na Mr. Life kabaka you are very ready abarebe bankore media baronda kuntikira mu social platforms zanje za YouTube typing Manulos tumusomesa ufuna music yanje yona subscribing toka na Yesu inamba Yesu nizo mushanju munana abishanju tunana ni 5 kaga mutaga wewe ari munongo Manulos nashemerwa munongo kubugana kandi wewe ari kitera abakora nkore media mu basimira ya kimwe kandi urobere kuturuba mwengera mu nkore media yewe nesi munao get it ningo wife ko kangire brother wa sister bawe asubscribing yo amawakami mniza kwakira ba comedian bitu bankore media aba bashane bakore ibintu by'ikisuru aza n'abasuru mu byadara na nebiri no bari n'abasuru mukati kongantu bigendera anyway niza kwa DJ noza kundondera twashuba twanywa nyakire aba basuru
Anyway, mushroom. Ndiye twashuwa twanywa. Unabareba twashuwa twanywa. Omugeni ateka kubona. Bantu bawazara chikora mbono nochemera. Arizo barume kusanga wakuzara. Wazara bichubonga, ocheza kuzara bichubonga. Wotakafunire muozo. Atosanga notega nsaranga nokwachi ndo musabo muozo. Ocheza kuzara wazara ngechikora mongeji chitega kubona bono muso. Wache kwa kuchambeka DJ ende. Tanga tere muziki. Washo watwanywa. Saizi nyiragira musaba ntumwe namazima bija bakazi abashija kongora kumanya ngo mushijo sitamokwe kuyaza kwiza umukazi umwe yambugira ngo tore ko bitano nakora musabo ejo yari nishemerwa munonga byokazi yadera mugeze nasabe kubitano sake yaza baza baba musashe athabisi manashoko What's your name? I want to know. Yeah, madam. Nani sawa haroko anshikana. You know, okay. Achaterera. Ciao. Nizamuri tunga babantu nabo. Nizaro como sa. Jitso. Yeso. Sora demeri deba TV bagamba Edisoro. Ejemera mu barabutson ha Abanyarwanda bo. Yakiro munyarwanda ringa TV yo mu kwakuga. Baba cyendaka mwakire. Abanyarwanda no hayi namazina kuba futandikana. Umunyarwanda kizo mu Uganda. Yakira. Baba yakira. Yakira. Umunyarwanda kizo mu Uganda kisho mu Uganda yasanga amazina inaka antakuba kusero kwa kwasimbageta. Ati ko bagenza kasanga umuntu bamweta Sabimana. Yakira munyarwanda. Areka yakira muhima umunyarwanda. Umunyarwanda masweko. Munyarwanda no mweta masho. Namweto senga nyumva Habimana haribija oraho neza urwo mazina y'abanyarwanda. Umunyarwanda oraho neza nibayetora neza. Oraho neza. Umunyarwanda araho neza. Twamwachi. No manga abanyarwanda no babara cyo musaizi. Naija ko rubiyo nabingo muyaga. Twakwakira umunyarwanda ndaho neza ndaho neza edusitora komenyesha wambira iki imana yacu no nene yacu ariko ubungubu uranda bahanu ubu nija hanu bintu byona turaza kukwasa wenda kumva imana yacu wenda kumva imana yacu no manya ngukisoro Umushiza hambura bishi. Akoze ati akuto. Baba hamba umunyarwanda marweta batoka. Umunyarwanda na baceta namushangata wo abanyarwanda tubashaba. Wena kana mukwatu. Nikushoko. Ariko mana yanje. Ndakunda. Ariko baba k'abanyarwanda. Niwe. Abantu musigende kwera bikirwa. Nabanda. Abadokita omudokita n'umuntu kwasa kushaba mushinga yamwe tandika omudokita n'umuntu kwasa kwemera kakushaba nani kwenda mazima nende banyone niyo ndiyo mwice ndiyo mwice robo mwice kweli besi yawe my god kwakabantu katugumisirize kwakabantu nangatsoma kwakabe nateganisa mu kusinga burundu akanga tatopera iko kuri burundu abateka batwere mu nama
abo ndabende bwo bituma aha kara gumiza ndio mwishi turebe ahize iwe nangwa ni Dr. Jasoroje iyo Jasoroje iyo futera batebika ni nyamazumba ndakora hirwaro riye yana keje yakarahanga ndabera rero hanga nona korera yasoma kweli torukubi asa manyani yanatire ihunde katera deceshongoro kindi uko kwari ndeba TV katera na panado bandume ni nyambabi mbwenu omwisha yanga hata cheza kwanga bado kutana mambo ni watabure mba ni nyamutilie ndo sasa kahiona mazima rakaho noma Dr. Chikumaramani naje no mwisaje chikana zumara hati dero chikatu Dr. Zakubugumura tuletsa kumukubura chibu ngo na ngo tsira kwateje erakorachi muhinduka garame ngo ndachikereje chikanywera sahinduka achaza kuhinduka acha mutanga hojo tine mushi amsiri pesa kureba amusika wazokereza kachi no manyangu bemba jangu koma zibire karume Uganda niba president kakweta saheje turebero eshazo Museveni niyo Museveni no ndabeta kwasa kumba ko kahati muzakungu muservice bantumwe muzakumusasa to ataisomje ni mukuru umurubare president witu Museveni bwende kamwete muri president asi abantu cyo abaganda amhoya rubane I see Rubaro, it is a district near to Rwanda. That Rwanda is so my friend. So my friend. Even Rwanda is our father and our master Rwanda. According to Bomo, I think I tell you, Uganda, every day, don't eat pork. But you don't want. Yeah? Pork is a problem. Pork is a problem. What's the president? I use soup. I use soup. Okay. Materezo kache wano turanga Kampala. Okasaba ngweze ko mucyaro. Nono kwachi? Nono yera. Ina byari bigo mutawo. Esa. Masho time. Yeah. Abiyazi kusheka nsindi. Aha, yo kuliza. Ndio wewe. Niwe kodi. Kodi. Kwa abona kubinde. Tuisaka kutora kampani ukabona bakaterera. Arokora bakoresha. Tureba za TV no kuri president ali ya TV. Obama, mimi nilifanya hivi baba hore. Iko mimi TV. Mimi kaseti. Mimi kaseti. No. Ha. Orisika nombera bukuru dinyo chai zaba. Chai na leo. Wenda ni adani. Bape. Ona bachi. Bali atikasa karakayo. Katukakasa. Niye na nini komtaze. Rakayo. Ndapu yawe. Isa. Nesh. Nani mzee? Nani mzee? Ekito. Atesi nikome. Nyote bora kite sanje sinyina nesezo no rekite sisi. Rekite sanje. Enasa. Yake tani hizo shule veshwari kasasa. Nani nesu kapato akugure mtwara biye kukura. Esumu nyina neji. Nyine smartphone. Nyine smart. Kana ora no pamsinga. Nemi twara bi. Nyine mo mtwara. Omtwara no kuja pa mem twara. Mo charo na gambaro ke kana kaso omtwara no kuja pa mem twara iku. Nosika. Kala pa mwanana. Godi. Biona narengi toleso mbiano pa mzinga ikala mpa musanzu biona. Okesima wulire. Wulire.
15 kale pa mumtuaro kwa kama ile ulira ana pesa ngone ga ulira ga tu kale abe aya amuka kufutaji na yumututu 15 kale ga mtu kale 15 kwa sababu ya university kama baba sema especially chimata chimata chaya ngai kumibiri tupa kumisa ukuli abale ogonata na rona chi nakata hospital mukarumka umdauni nenda kwa msawachi tinisa ndiye msaka promoter no kwe wachize kutera westai no kwa kile vitu vya WhatsApp no maana za WhatsApp wakora chicha media ndaya isa TV no maybe tu awamedia uno mesha no wabaja masumu izobe tata isa DM swaga bano irahio ogambira abantu bakurebe DM swaga niyo western niyo promotinga western mwe bantu no gambira batuzi tante abantu bakurire bantu no gambira batuzi abantu bana bambe na baramusaho titwina shonga turi abankore media titwina shonga iwe na kugira ngo kashobora wota kwenda kateka hukareki Niteke nubani kietaka data turona mwana mazima vitu vya data mazima ni robereba nibani kietaka data awariano gambira bantu bambe nawe ya abantu bakureba TV yari just storage no we na storage abantu bakureba TV okay jetu agamba abantu music western wachi nkebi nanabazana abantu barantu bakunda munonga kongera kugambira mazima yewe no nikigibenja kwa music yawe nisa kujiteka yo obandia musoga ni chira uniwe hata achire pasta niyo pasta twe pasta niyo ni library pasta izo mu library no manyango bani bijaba kwizabona besibere tano niyo ndiyo mu library obutu abareba twasiba kasoma toa ndio bambo bishemwe nenda bambe kawaita mato omisense nani na bodero tosha ngora ka memory kanjaka bana ndote uteka sawa ndero bosha ngoro bonje masimano rero bito guturukuna ufero bu kanta ho wedini onda ai kama bokare chirako tatitwe akobokare chirako akobokare chirako gunyemerire gabokare chirako jukube na mutuba nelia parasede jukube na mutuba ashangota kahurire agabanga jukube na mutuba ko banzo kumusamota yakanda kedini bakama na tikunda bореje akwa wi haranye makanta jamwe iki jukube na mutuma nguranje jukube na mutuma antere yako sina ya Yesu hewe okay antere yako uramusanga iyo bana mbaje gongere munda kwenda kwa shikaro kateka hata sana kwa ruzamu pasta wanadamu ngobo masabari kaje abanza kuba agenda akibajyaho mutama gwa agaraka life wanzi konka masaba yani kusaba customer baba bahurinje konka bagenda nana kusaba masaba ngo konyongeze yo kaba promo mwebare mnonga meyanjure nyenda mugamba mazina ganyu ogone misara ikaba sasa ni Uganda na kitera zano bine kore media na media musaka promoter turi abambara nagenda ho umuntu makongana tinkumureba tinkuma bari nkayi are nanyenda kwereza ikirabo cya storage tinkuma karabarwa mwene kirabo kari kanchereza iwe ukimumpikize kunjiro ku umwana biraro ko pabere bari bagabe berabo nejya tikankwate kirabo ninye ngo bakamera mwene bamasumu giheyo
niyo namukwate kirabeki oyagala kutuwa golodi ninyenda kuhenze kirabo kale tuwe kirabo wetu tebazayo golodi nayo tujja agenda kumpe kirabo fene gabarigeze mukikimango elisa tujja kuzamazarwa g'omwana iwe ngoko mwana mukimango tujja kuzamazarwa g'omwana mwene kirabo kinini nagwe kitwaro kimpere cya story cyereza omwana omwana wanje story kiri izoba namuhereza akatimba ko kuraramo amuhereza akatimba agende kumenya ara mu katimba dari buzi emusima shwe ko omwana wa Yesu nije kana nije pull up. So they got to control agambira kurgerizo maya disa uye bomsta super promotion yo mimi sana nikabaga kwa Marari kanu nandizaba benyi baje batule ori baba benyi bari mukuba bajja yori bari ngenda kukuba Baturai kando gile pe azim zedi ja kamera nabandi timura ko kimanya ya timuro moto kitungine so